ase channel yetu ya YouTube nabo igo fan page ya Facebook ase Kisi FM 94.1 ase togo kobekera emeyega yao eyemo ase eyemo emeyege yunga mone chinyangi amatanga emesangerekano yege siasa emeyega ya graduation ne yende menge inyora go subscribe nabo igo go share guchia saba mino una butambe inkaninka Kisi FM nero enka yo omogusii. Uburto asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na Kisi FM. Imanye ari uburto asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na Kisi FM. Bisa ide Cameroon gedato na ibiri cya budokirense yamo yabono mambe chinsani cya Africa ya mocha ide tuwata actually na 25 na isto koraga chinsa ibiri cya bono mambia ne biroto bangira umwancho mutegereri asige kosi ke mururi mu micorimi gukomanya ayaire chinguru mana sama gazeti iri twali rero cyebona butambe ngoro kwa du omonyakero liga namba 003 igonkoro kwa Ronald Mayaka Brigadier mambo vipi bwana yasa no muya chinga kichonsi nyasa no muya era ni gatigarete kwa umuya matukonsi amabu yabuga yatiga boto isane amatukonsi era no murwa kare na ino muchia kare wago chikare ane niga tongete era kindi tatongiriere ekiagerere nyasa turiko na kubuli maswali goro ya is almighty yes munyanguru kibujia ni jinyinge sana gento kero kya Kongo kye kemo mono tokonyara kumudictate na kumunchurana gose kumunchurana ngakero gendo yo mbo bakorete ngoyo ayore biye mubeka nini gose ngomo compromise ngakore bintu korengana bunota getae gose kero gendo mu batere kanto kakenga gi enga gendo kaniga ro beke binde byengejogete tatanya sawo mochenu bwana kerate birenga egento getengo kobera kirego gekokobera asichinga kichiri ateba chande chiriara gete gweko monyene na kigeko gereta liya eri morioka igakoro kwa Nyasaye. Alright. Koboko kwa nembo ya gazeti ya Taifa Leo itariki namba 29 tukune ya Alhamisi TBT. Asoko boko kwa nembo na botambe gazeti ne ya The Daily Nation itariki namba 29 mutinyo gatano na limo mwaka 2022 tukuli ya Alhamisi TBT. Idugo tariko jana ni igoro. Ndio. Wala nje kubeka chi hashtag. Hashtag yuma ndo bata hashtag kwanda. Yes. Buya chama tuko ye amatuka atatu yiki. Ndo bata hashtag Men Crash Monday. Hashtag Women Crash Wednesday na hashtag TBT. Hashtag yetengo Friday. Lia bali tambaga da kote yali abwa initial singing. Ndey nyori bwangu. Nyori bwangu. Ndey yangu aisana. Asenda jiko menyaka ni tukuligoro. Omo jando rake. Okay. Kuma jirira kona to monyogiro. Ligonkanya. But headline. Headline at The Daily Nation by the way got baiga. Yes. Raila's House Majority Plan. Raila's House Majority Plan. Oyo no mugano murekera sepeji yakana senga seti yega ya The Daily Nation. Asomuraibo mawazimio lo moja one Kenya Coalition Party Raila Odinga. Bono igago tebanga obo mubwazimio mbubwate plan. Yogo chia kuboria barwaniriya bari bakuriye birogo au anene birogo by'ububunge nsebo mubwazimio lo moja lakini bakubarukega weak candidates. Yani abarwaniriya abanyanganyangu batari kororokana gutwara nguru cyo kwira kirogo lakini no basigegete banyare kuriye njira yo gubakyo montoyo moise ya azimio na libara chikonya ora babunge baisaina se bunge nenense ya Kenya should Raila Odinga win chikura bunombo president na lira mabere rais no engo etijibili ase bunge lakini ngaitenga bado no Kenya kwanza igina kigendo na baro barenge tegezongo muguti na gie gina baro babwa bado kera should the deputy president aire chikura nere tagutwara moese buyonya tagatwara babunge baisaine wona azimio gego tebanga injira yo kabara cyo koregente kenase ogokora opinion polls korokinga kurwa sirijo nigete omonto kwaneka muno bwatu kubwate sigwo konene nyarebe ababande byamabinde babwate bali balenze azimio anja mubwate sio monto nali azimiera irekero ngabude motige ekibono kiyoborere guchikoleta jitas
tinda nchigotera match sana sa Azimio because ababandi nabo baramwe goteba ngabono tuatigire go support Azimio iyi mubweka no muya sana county ya Kisii yes Professor Sam Ongeri DAPK asigero ki governor no ara Azimio bugavana ngukwanira okay Chris Obure Jubilee no ara Azimio Simba Bwarati no ara Azimio ODM lakini UDA manzo no yongo no ale na ndisi wala wana mbara banyanganya ngwa taribo yaga isa Boniga kuro UDA go Kenya Kwanza Ezekiel Machogwe kaneroro so Azimio na umoja wa Kenya yake sabu onyambriji wake sabu ya mapema it means ego jikobera rais Kenya Kwanza ngwa tegerete gento Kalonzo Musyoka kwane taliseja amatanga ya komoiningi na Geoffrey Yasanyo gwete genda tevetie Professor Sam Ongeri tintaiti kukwana ngia kwane tetu in public domain no kire no ende mitandao na bakuriye ndibara Stephen Kalonzo Musyoka yes muraiwe kya magia wa kinto wese kulila sana asebindo Stephen Kalonzo kukwana no basemi arwete basemi arwete lakini umata basemi no bwa Kalonzo by the way sometimes inatiria shaka mimi ikia Kalonzo bako basemia mambia batengendo kidago tetibite ngirimo unazemeje mungwano ulia kama chora kabe running mate akatia kubulio basende tabua yari wikikoboli mambia haya ndaka Azimio Mugano ino rasepeji akana gazeti ya Naruro Azedle ni gazeti ya Taifa Leo Wajakoya awatikiza Ruto na Raila Odinga Abagwana na Professor George Wajakoya Roots Party bora bagate bangoleti roko jagari goko nene sana ase ababakuruka chibarasibere Raila Odinga na William Ruto Wajakoya igagote banga ebintu biri actually bialetera umaarufu yae akire igoro number 1 enya sole ga uchiko ego baliga la iti yani yanje rugusime gukera Roja kemeje giroge yake ege no ga chori ga no ga chori ga gazeti number 2 chingitinjire jigo jigo tuwa senye njuye sumu chibwate yera chikoni go chinse chisiko ego chikolete nibe nyinge onde bwenzi yora jigo tukasobo kurumi lisasi kende ngiyo mukwana na ende bundu gebegira by the way ana ote biga Wajakoya ngosaliare matrix number 4 amatuko abakoli mirimo ya serikali ocho kole mirimo ya serikali na matukano yes egento kende Wajakoya gatabangole ndwo abanyaruka bonse bibali baikire miaka gochagara 15 netatongete ngabo na bakorora matukali yabo yekiro mutini na abasubati bonse ekerora sama matukali yao akiro mutini torigo jigotoka mirimo igoko enda watch gotimoka for 3 days igoko twale off ya 3 days every month it automatic alright kagiti antigera gasama kana Wajakoya enagote biga mungwano by the time toko ika August ne forum which yako ukurizo ni bintu binga bunebi onye kora 50+1 itakuwa onye Wajakoya gago jikonyora riba liokonya kubagura na gopenye nginje yako penya believe you me if alasi ya tonero believe you me diga IBC evange round 2 Mwajo nora sepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo omugano eno okwanira Wajakoya taibwire mya Buganda ina bayuli baya naba Kenya abwatu mugano mutambe mugana bwatu mutambe bali America myaka 20 ujimoino abongereza ulimire chimbera aye na bete chokora Nairobi mungwano yabwatu mugano mutambe na bete chokora Nairobi anyway asepeche gatatu ni mulige tumugano ngana kiba muraba libane babete batano actually babete bagotoka baitira senchira yeke nyama abakori ubutuki kurwa sekombe ya DCI bachakire kuna konyora ebintu bike birachiko bakonya gukora uchunguzi abo nabone gento ngere banyorete bagoteba nga oyo masi balia baitire asaba murabo bane igego tebekana kumuliana nia chibese omwanji woyo masaba baitire 100,000 igoro yajagire gwesisa giyoka igente yajagire gwesi ai 100,000 oetire moino ojire na anazo omwanji bomuzani wa bado yes omuliana nilichibeza omukoni na 100,000 mugano uyo by the way echainira enchira abantu abakolete uchunguzi yabo bono uso 5 into banyorire no mulekera sepeji gatata senga seti ya Today Nation egenteke
gente gebwate menyogire gebwate metano menyogire menge lakini believe you me ikintu gikurukubu kurumikera imense ya Kenya na kayiri ugi Kenya we have the best investigators yes obo kurumi in fact yani nyasato koje one time na corruption ya ile Kenya my friend investigations yeko transparently Kenya iko top sana na dento egore forensic laboratory iguru alia ki microscope chiro date gento ge kurigeririwa na kibwana te kurigeririwa majibu asa kujimwino kwabe kujingai lakini wa njira jaso gento kumanya mugano ino uraze peje gatatu muna bamura bagendera te kuchunguza umwancho moteli senga gazeti ye asepeche gatatu ya gazeti ya Taifa Leo ni watu voting aki omwa bishop we kanisa yeki Anglikana Moroke Jackson Ole Sapit atebirenga Archbishop yes actually aruro kobolia ngakero kende serikali eligie mbinu yogo chia kuigorera mamocha abantu bonse bali barachigotoka ne certificate kitali chindonge na kero kende kwa na kingo monyogiro yonko erure nyuma ya Johnson Sakaja koleta rumo monyogiro sana na ndaje takatiku by the way ekiombe ya Commission for University Education ngia tega chacha nyagoti chacha maito konyo igoli ruwa mojonere baje bagatenige ndeke bona Sakaja ngo chali kuli kigero kibo kama ni account ya Nairobi lakini na ora nyagari una nyagari kuma tulani kuma gake rani kuma gake tima itinga kero kende aba Nairobi mbachi waka Simba Tifort singa kero kende mwachandi romongwana na lindiri yonsi acha tuwasubiri tuone kama watapiga kura peje gatano ne muri gato mwaronga na deputy president William Samoei Arap Ruto litkuligoro abete okokolege karona abantu bonse bamete no bolema ase nyumba ye serikali yayo meyo akari ni memu chu Nairobi abwa sabete kubalierera yugo cha kubabwate simona se serikali yayense ko cha rukubo muraibwense abwa sate bete ngara chikubwatiri chikoli inkiriko tebegoro y'abantu bamete no bolema na ndalikirania nino rase peji ya gatano IEBC nigo yasoereirwe ni ebyombe biri bikurwanirira obwene bwa mwanya bantu yes igoro yo gochika babete bakurunga kabago chigutumeka electronic inchira ye mitambo yo go identify abakichikura baligo chigutumeka register ye hard copy baliko enda se records chibitabu bachigo chigutwara maite muna last election sigatware gwaka chikurege ntongere go identify ne bichara yes kego dore bichara byao byangire ko na kisi society sibako te baso mugando gata no limo ga igori kera se peje gata no lima sega se nako tete ndeke mali tukeli monga in an organization ekerokolete system winya to ko igino go se o tige system ili nkoro yetu kuteli analog ngotu kuteli bana haiwezekani kwa roche no last election sikikia bete sisemi kitu bia kwa metas jinse mochinde Martha Karua na Rigathi Gachagua mbaga ndete kupima na chinguru ase county ya Kirinyaga na Rogongorwa Central ase kote bekana bono chikuri gwe me county ya Kirinyaga na bochirange chilifu chimisato 52 na isto chimisana 53 bono wanaendelea kuona but trust you me that woman is aggressive Martha Karua hata niliona akona mkutano saa 4 usiku na baraiwa Waislamu alikuwa live Nairobi yes ameanza kupitia abuna kera rulela ikipya na Kirinyaga mugaso ai Martha Karua mwanamke bwana arojo irudi rezala jizo jamara kwa weka mro jana live Nairobi ai ugete campaign na majia siasa ndengo ngwe ndugu yangu oborai lakini maondigeje sivitie kare ko video kwa anyways mugano ase peje gata na kabire dudu se kwa somo raiwense ya Kenya Muskeru Kenyatta in order as a president or a sitting number one agantebingi president igere symbol ya national unity ekiorokererio kio abo mobwense nere buya omurai bwense kworo kimaisoma renga ngakwa okoboko gusenga go support ya sekiro kyo president tima itu what the law says nilingoja sana umuulize bwana Danston Omari hilo swali lakini atakuja tena aliniahidi kwamba atakuja tena atarudi utamuuliza hilo nitamuuliza hilo lakini inyorange president bado no mwaki kura yes no Kenya kama yes na kinakubura nimenda no Kenya lakini mbali na kwa Kenya kiroga bwate ni kiwo president murai wense so kolegara no mugano oyo yadoro wao Kuru 2013 mpaka bono iga chitaito didi chia ruru kuchia se county ya Nyamira niko chile 48,308
48,000. Yes, chiteto didi chia ruru chia se county ya Kisii. Chebuka na Kisii na jaji yoko iraga ko president. Kwa se county ya Kisii 52,981. Title deeds chia ruru chia se ense ya Kenya. Sorry kuchia se county ya Kisii. At the same time kombekerike ko lenge meshahara ya Salaries and Remuneration Commission ya tebringa kira bage ku review meshahara ya bakuri merumbe serikali after every 4 years. Mugano ino megano yonse no ila sepe chia gatano kabira senga seti ya Daily Nation. Alright, asepe chia kane gazeti ya Taifa Leo. Abale mbirero bale kurwa sorogongo rwa Central bagotebanga bono eserikali go yaralia bonus bago chikonyora igo yaje tense kurutara kaniti igo bagotebanga igo bakagete nge serikali uti ko bonus ya 90 shillings per kilo. Yes, lakini bono go jere 35 to 40 and yet they are complaining igo yaje baga ikomi mugano yo by the way no ura sepe chia gatano gatata senga timaze ko sima bararirie naro che ntu tukigutara so mutandao timaitio bawene bwaye kere factory chibase kuchikurie. Yes, actually it is like that. Na timaitio sineki yake na kiarenge kegero sakuri ekegwa ebigwanda bagota bagaga bona boneke gwanda ngero kiamenti igo kialikuwa kana 41 shillings igo bago kwenda ne kende ngero gekoro kukinoro barabu bare kukorera 37.1 so ewago bakonda as by factories. Yes, timaitinga sanga nyi kiamo kamanya mache ugembo tendere go sentendere kenyere ntubune ebyo goja bakasombo yangoba na sombo gonja chenyi yes sombo yese inali elina ro mugotamira ngwa gakuru mirimo sombo go raire nezo yemesiye buga ngobe kure kingi chibukato naro je jabe tanochi abaje ambazi na yaza yo diga magara yo paraña yo paraña no mugabara mu county ya Kakamega mwajo Motegali igagadiria Musalia Mudavadi na Moses Wetangura kwerera ngangi bakorire igochia se abaluya asichinga kichi babeire serikali na batige kungainereri mugano no ura sepe chia gatano gatatu ngana kimura iwense ya Kenya musikiru kinyatanga tekubekali ese ebelichiko ebili yale kuchigwancha ugo iki interest y'abantu bali bakwe loan ya help bagwaka na bono iga ekanite bono igo banafunzi bali bako graduate bae to help bakwendera gwaka na interest yeli konyegendera te gukora imirimo mugano ino ura sepe chia gatano gatatu at the same time family ya Monica Juma musubati obete kago itu asenki nagete kegendera te kimugwatara neti ngibatire Joey naboigo Jack Maribo muralia familia Monica boniga batagete konyora enyumba yaye ya 4 million iyo korori bwato bonyogire nchiragete anyway somaga no molekera CPJ 10 senga seti ya The Daily Nation roboti ndorega ga CPJ ya kane akicibunduke 22 cia togete chinsemo chiria Kilimani Nairobi na masasi yange 500 asomo ngono korokwa Lugwiri abondo je lietalia yakoro kwa Lugwiri ligende Wycliffe Lugwiri actually ata kumedinge nyomba ya yabera auctioned sachi ete gwikase igetaseni kyabanyanyimba kale naba wakili baye gotebekana chibunduki ekyo chibunduki nchirabwate by the way konye license ya expire ne nyombe ye yabeta auction dia gwakana rent ya 173,000 per month mugano nurege gasepe che 12 ngana kia deputy president William Ruto bona bwato murubiri obwo chia kogorora chi sector yechi semiense ko bomurai bwense ya Kenya abwa sago tebanga number 1 igara chikurushike nturukunga ECD ande inyoranga Kenya kwanza ne bwate murubiri obwo chia CBC yeah lakini bono bago tebage ko chinsenga if implemented the reforms are likely to stretch the education budget to nearly double the current spending tiantika na abungi chemwino gaiga sepeji ya 13 se Rigathi Gachagua abe toko baleta amo Susan Kihika mo senator wa county ya Nakuru ndio na Kimani Ngunjiri mo bunge wenzemo ya bahati babere bagosi sana na abe toko basonsora Kimani Ngunjiri akarolekana ko njora maiso kujia saa ake abwa sepeji ye Raila Odinga kiralenge sinsamo kiri cha Samburu abe toko balire ira bamenye be chinsemo kirianga na chikoene kianga magana yobo ibibwe tuwa sinsemo kiria bwaelire na security comment waro rais ko bomurai wense ya Kenya asepeji gatana gatete gazeti ya Taifa Leo ne kwanerete igoro yesigi kanene
goseta chanene nerachi ikagiri gochikoba asekero gyo kurigia gosase chimbero cyo kurigia kero kyo gavana imeye county ya Taita Taveta no ale Glanton Sambocha Glanton Samboja no igakori kurwe tikiti ya Jubilee John Murutu UDA Andrew Mwadime Independent Dan Mwanzo Wiper Steven Mwakesi Pep gatia barwaneri abangana bagosoma sepichi gatano gatatu bwemanyie mbage kerugo kyo senator kurwa se county ya Taita Taveta nyore county ya Taita Taveta igo ebwate abantu chilfu chimisatu na 40 chimisano na 52 noyomo lakini aba akichikura igo bale elibwe chilfu emye na 52 alright igebwate chi constituency Elia Voi Mwatate Wundanyi na Taita na Taveta abale mikoro ase county ya Laikipia sepeche 14 nkolera balege gamaiga ya makunda ali akuri chibanda kurukunga army worms gosalia chibando chiabo sana sebako barasale nene sana sepeche 14 katika tienga seti yejiga bantu mbaligete chi article ao boiga sepeche 20 molero bamulikerete igoro yekeminano gyukuri governor kurwa se county ya Kilifi abwase bamulikerete yo kabero mo chief administrative secretary ase wizara ye Chindemero Gideon Mungaro oyiyo koirukie bandere kama ya ODM asokuriye keroge kyo omukwanero mujumbe mbono Malindi Aisha Jumu oyiyo ko oirukie bandere ya UDA nabo igo George Kithi okurwa se kama ya pa bakuriye keroge kyo governor ase county yimagano ni kumulekera sepeji 20 masenga seti ya The Daily Nation sepeji komi gazeti ya Taifa Leo ni bwateli sakaraga yali ya biology paper 1 so banafunzi bali ba form 4 babugate kerenga gigo chikwana kingankwe unengi bale na kwetielia na omokoligerera yali sakareri mokorogote mukoro machibwa gasoka mambira bokwe kwerengo manyanga yoberete at the same time mutagrepe chi 13 goikepe chi 15 gatatu bunere butambe aiga alabini wala na alega aiga akina bitugi matundura na bokoligerera tabu ya Jose Laheri tumbo leselo shiba orenga kyubwenda gukora bino mwanafunzi na indanya kubwate kirenga kyo goitege Swahili oika oligerera gazeti ya Taifa Leo linde katikati yenga gazeti ya The Daily Nation dudu zero bamulekereta mangana safari lali na safari nere igandoche nonyemo ino kabisa ase chigosoli na kibomolekeire at the same time katikati gamba bekeretenga Africa Public Service Day 2022 national celebration sirit kulia rero babegete iga chificha chintambe sana kubwatekana nege ntolituke elio litenenere tena bwo kurwa sinse chesike segi bado nege ndreta sinse mu cha DRC Congo abwo asense ya Rwanda yatebekandire go chigweso imonere inde gotema gokeania chiseye chie kyagera na chikubwata monoko rwa DRC abantu bagotama cha Rwanda of course kuli usalama sense iyo and you know what that means to that country wikabalinga nchara yoko baragelia na bwo ko security sisemi kitu tumesema kwata kenda avo timbu atikende chikosoli safari rali yoke muleke safari rali no Taifa Leo by the way safari rali yana Ivasha na bwo beach ori sinke njimulekerege gabantu libasiria magimabo by the way no nchini siriti magukoro pole sana ba lakini atepe yani uroche mumurumu abasokoro mungi noye bono itaima akoro mungi na rail muko ako ni kulitskolia ankyo yes nonya gokeria se mochi amotonteralie kenoro nonya gokeria ndena oikerane right sokoro kwa eli kwa moelio tindie dondo bwana leo tunaingia Kiembeni Mombasani jamani kulikoni Mombasani ndugu yangu mongoro ya omo saja kamiri akanyomo mukungu wakagenda nere wakabera kasegeka ange wani yiga kuba kuna kubanga mangana kifamilia namna hii mumuro yuko na apply te visa ya yebuya green card gaje kabegesyo karangelio kogenda meyense eyemo echichia mache ngumbu ekeragenda ekabeteringa bono gakogenda se emiaka ngeta but makarosi agreement no murugi oye nga ta 13 ore bututuka nugonde ekiagera ekera kogenda nairane na ali asa kogenda tabwika ini Kenya na bara rosi ganto ekera gocha kwira na karaba sukiake asa magana kifamilia na bune nkora ko taibo tambe abakungu mbabwe kaini no ambasaja mbabwe kaini abuno ngonya na dibira no muntu ryote ngo muntu no muntu bantu mbali kitabauti omusacho yo
akarina ndege akagenda bono na tugukwana ukuri miaka 3 na atigaritike miaka irenga maitha makwirana ibere bono nka asatike tumusachoye mumuru asatike tumurugi oye mumuru mwabo naro na abaibuli baye mbaro bono mumuru mwabo oimokire ochire bakasa abaibuli obatebiri nga omahete ndochi mukindu guya nega iga engenje mbeo ya muitira ari bwikaga ngirige ndokire kia tane najikogania ajikusaleka gozekero kira ajikutwara menyongirire gochiare konde igiga iga nkoragirane ninde jinguru nkintago chiraga iga nanya kumurenda tuganyerete ndugu asikuchikosokera korwa ikiagire ngakie achire ne ntambe isogo chikuwa gature komutu nginero korora regire kierera ake akamatebika gwateba we tacha no tacho koro komorore twira mataize tema no konyago kerie Liura manyangia karibu ndeta mereta magunjara Mungwana akatebia ya inje kerenga limbwa tenekia karua no boliri bwao ngina akakana isita kwanda no lingana limo mumurori akagenda lakini muna ngina mukania tajiti kwanda sumuswati oli tajitio lakini mwana ngento ketamanye kairinga ki ine konye bara kwani no muswati oli baro siri agreement ga tagite pack up kurwa saba ibuli gosenga kiyali actually kimono kigento keminete kuikabona ikiagere kiri mungono yaja kuamwa kogenda goteya baibuli it means bara kwanire baigwana ne batereka kero kire to kuchikomanya muina e woka igotiga to sanga kerengere na barabu yankwane ndege mo no bo woru obo be obo ngangu no bo ngangu obo be como sanera mukamu muromino você como sanera como sanio obo ngangu obo be obo woru gwate obo woru obo ata bantu bakubura senya mayoka Iligo meta kenda lakini kigusi ingereke gotabana ki eron TBT imate sengo kora kirego ikabona ni chikobolia nga omumura onyomete ga kure onyokure that's a special case. That is a very special case. Yes. Talking about it. Yes. Na boli yuri mumurumu abarancherwe Yes. bocha kogendereri Gesaku kya murumu. Agiri mumurumu mo yali. Lakini ngo bade communication nega nderete familia yana ibangete buya. Uize kubuli mwa kanyamoko abo TV ne tangu. Ine tangu che. Potele ambani. Torwa. Yole gazeti ya Taifa Leo we manyaye munayanda manga sinchire yobo ikirano. Na inche gaiga enyorenga seti ya The Daily Nation we manya mange litukulia lero TBT. Nsema ya Facebook tonyole Kisi FM 94.1, YouTube unabotambe Kisi FM 94.1, like, subscribe, share nde tukina sobwamu. All right. ayo narairo borito asa magazeti aseritukoria rero ayo narairo borito asa magazeti aseritukoria rero
Kisi FM 94.1 enka y'omogusii. Bono nabo gotonyora online ase channel yaito ya YouTube nabo igo fan page ya Facebook ase Kisi FM 94.1. Ase togo kobekera emeyega yao eyemo ase eyemo. Emeyega eyo ng'amo ne chinyangi amatanga emesangerekano yege siasa emeyega ya graduation neyende emenge. Inyora go subscribe nabo igo go share guchia saba mino. Una botambe inkaninka Kisi FM nero enka y'omogusii.